dragi moji, brdiš na nos, sine. Prehlađen sam malo. Zato imaš tako ogromni herpes na ustima. Šta je to herpes? To je ovo što imaš na ustima, singo. A šta imam na ustima? Veliki komad Herpesa. izgleda kao poveći komad nečega što imaju cure, a dečki nemaju. Šnala za kosu. Liči na komad ženskog bicikla. Današnji sad mogli bi se početi jednom igrom. Igra bi se zvala Žužalovka. Žužalovka? Da, a igra se vrlo jednostavno. Ja vam dam komadiće papira. Aha. Na kojima napišem određenu svotu novca koji vi odnesete doma i pokažete roditeljima. Roditelji uplate toliko ili možda malo više, a ja vam dam oprost od grijeha. A šta ako nemamo roditelje? Ja sam dijete neznanih roditelja. Ličiš mi na dijete neznanog junaka. Ja mislim da je trebal roditelj ovakvoga djeteta biti junak. Apsolutno. Jer treba biti hrabar, neke takoga ne abortirati. napraviti. Tako je, ne abortirati tako nešto, treba biti hrabar. Šta je on? Najljepši propeler u gradu. To je istina. Ali, ako nećeš igrati žužulovku, možemo s tobom, ako nemaš novaca za oprost od grijeha, možemo odigrati s tobom jazovku. Profesore, a šta je to, objasnite mi taj pojam koji se tako često zadnjih dana spominje na televiziji, sukob interesa? Sukob interesa je jedna... Reci ti, Joža, možda ti znaš. Sukob interesa je jedna manifestacija u kojoj se sukobljavaju određena mišljenja. Sukob interesa nije nekakva konkretna stvar koja bi se dala, nije to sukob bika i toreadora, recimo. Ili dva bika. Da. Ili, recimo, sukob cucka i mačka. To je sukob određeni, figurativno rečeno sukob, gdje se recimo jedni ljudi misliju da neko to treba delati, a dok ovaj ko je to napravo misli da nije trebalo, tako kako ovi misliju da je trebalo, odnosno ovi misli da ovo nije trebalo, ove misli da je to trebalo i da on misli dobro, a on misli da oni ne misliju, da on misli kako oni misli. To je dosta nejasno. Sukob, pričekaj malo, sine. Sukob interesa, po ovome što je pričao Joža, možda bi se najbolje moglo objasniti na primjeru njegove starije sestre. Ja znam šta je sukob interesa. Ja mislim da je sukob interesa kad glupi narod izabere lisicu da čuva kokošinjac. Ja mislim reći samo šta. Šta je sukob interesa? Šta? Na primjeru. A daj, pusti me na miru. Pa evo sad ću, čovječe. Uglavnom, evo. Ma reći kaj je Pa sukob evo sad interesa. ću. Šta je sukob interesa? Tako ste mali, Sukob a interesa, tako nerozni. Reći već jedan put kaj je sukob interesa. Ima kod nas jedna dobra stara koja kaže bolje biti dobro korumpiran nego loše plaćen. Ovak je bilo. Bija neki kurac. Šuti ti! Uje. Rekli su da ako da kad su pokrali peneze političari, da su to napravili zato jer su bili sirotinja i nisu imali svoj penez pa su onda pokrali. Onda su rekli da čovjek treba imati svoje peneze, svoj posao i da tek onda mora biti političar. Onda su došli biznismeni politiku koji su postali u sukobu interesa. I sad ja više ne znam da li političar treba biti biznismen s penezima koji mu u sukobu interesa ili treba biti sirotinja koja se mu namaknula penez ili kaj treba političar biti? To kad su pitali ove iz crkve što vi mislite o Đordanu Brunu, a ovi iz crkve su rekli na njega se ložimo. Ona mi je super. Da, to, ovo što je bilo Kaćunko, vudu. Da su našeg predsjednika ubili nekakva crna magija, vudu lutke. I Samobora. On je to sve pomiješao u svojoj neumnoj glavi. To bi mi mogli sljedeći put na sada svak donese vudu lutku na napuhavanje u liku Pamela Anderson, pa da ju pikamo. A jeste čuli da nakon pobjede Busha u Americi da je oko 100.000 Amerikanaca zatražilo vizu, žele emigrirati u Kanadu? Sranje, to znači da će... Prihvatimo američke izbjeglice! To znači da će sad u Kanadi biti izbjeglička kriza i da moramo poslati para i hrane. I onak cijelo vrijeme šaljemo tamo pare, ali mi se moramo
poslati još više, će biti još veće sranje sad. Ja bih htio da svi ti azilanti idaju k sebi doma, pa nek tam išće azil. Ja mislim Zake su svim došli. da moramo u Kanadu pod hitno poslati nazad Mudrinića. Ja imam ideju da prodamo azilantima himnu. Znate kako bi trebala ići azilantska himna? Ne, nikad nećemo ići doma. To ćemo dati Tončiju Huljiću da u glazbi i Maksi Mrvica na klaviru. Tako je. I zbor sužnjeva. Tako je, pa nek izmrvi nešto nekih nota. Nek raspara nešto. Nek izmrvi kao što izmrvi ove honorare za glumce. Zašto se često ovi hollywoodski glumci rastaju? Zato uvijek glume orgazam. Trebaju neke delati da bi ih se platilo. A ne glumiti, gluma se ne plaća. Glumci imaš gdje god hoćeš. Zake bi glumca treba plaćati. I ste čuli dolazi ovaj film, jedva čekam. Tako se zove, jedva čekam. Alien versus Predator. To je o našim izvorima. Elijanje Mesića. A ste čuli, kad smo kod uspješnih žena, da je bio atentat na predsjedničkog kandidata Leticu, jer se Severina navodno zaletila u guzu Letičinom službenom automobilu. Ona se sa svojom guzom zaletila Letici. Pa možda se to može tako shvatiti, ne znam. Pa kako je stanje Letičine haube sad? Ne znam, možda postoji kakva snimka. Znate kak je uostalom sa Severinom. Kad god neko nešto pita u vezi Severina, uvijek možete odgovoriti, ha bumo vidli. Da, to se priča da se ne zna čega je Arafat umro, dalo cide ili su ga otrovali Židovi. A znate koji su bile posljednje Arafatove riječi? Vi ne razumete neke stvari. Jaser Arafat je bil čovjek koji se boril za ljudska prava u nepravdi. I čovjek ima pravo na imovinu, pa je on to pravo koristio da pokaže drugima na koji način treba živjeti. Treba sticati materijalna dobra, a ne bez veze se boriti za gluposti. Kak su se ovi oko njega koji nisu razmeli nauk koji im je cijeloga života pokušao prevesti. Za sljedeći puta, dragi moji prvašići, ili što već jeste, retardirane spodove, male, slatke. Dakle, za sljedeći puta imat ćemo zadaću. Dakle, evo pišem, domaća zadaća je... Donijet ćete svoje lutke. Lutke? Kojima se inače igrate. I donijet ćete igle. I pribor. S kojima se, tako je, s kojima se inače igrate petkom i subotom navečer. Evo pitalica za kraj sata, kak bi se zvali Bobby i Rudi da su kojim slučajem Nizozemci? Kršteni. Ne, Bobby Rud van Nistelrooy. Dobre, idemo na odmor! Dobro večer, sad ćemo ekskluzivno za Red Film pogledat novi uradak Milojka Čine u režiji Bare Bare Želatinović. U režiji Bare Želatinović. Daniel, jel može? Izvještava ekskluzivno Daniel Delajlajlaj. The land from earth. They must be free. To live their own lives. Free. Free. Ti znaš za koliko muhe u Africi pojede žirafa? Za 5 dana, stari moj.